Pajeng semeng para pamiarsa channel Suluh Galang Kangin. Saneku sumayang titiang ring sajroning ide Sang Putra Yesus Kristus. Iraga sareng sami patut ngaturang angayu bagia. Saantukan sangkaning sih kapitresnan ide Sang Putra Yesus Kristus. Iraga prasida kapanggi tur kasanggupang malih dauh semeng puniki. Ring kahanan rahayu tur sukerte. Sadurung iraga nglantur miragi yang sabdan idane. Ngiring iraga nunas pituduh saking ide Sang Aji. Duh ide Sang Aji, suksme ring kapi andelan pasuwecan idane. Lugrayang ide Sang Roh Suci, nuntun manah titiang sareng sami. Mangde jepraside nyusupang sabdan ide, ring telenging hati. Dados suluh sane galang, ring pamargin kauripan titiangi sami. Amin. Sane dados unteng renungan dau semeng puniki, kepetik saking Wahyu 3 pausan dase sane asa puniki dagingnya nih. Seantukan ragani tinut ring sabda idane, turdangan nandang sangsara. Ide taler jagi mindihin ragane, saking masa percobaan, sane jagi rauh ngati ten jagate. Murde dharma wacana dau semeng puniki, inggih punika. Kepitayan sane kukuh ring sajroning percobaan. Silih tunggil kepi andalan iraga dados parejana sani nungkul ring ide Sang Aji. Nenten jema teges iraga jagi luput saking tantangan kauripan. Beban, percobaan, miwah mekudang-kudang ujian kepercayaan jagi rauh silih tunggil ring kauripan iragani. Pitaken nyani nenten je napi iraga jagi keni percobaan. Nanging, punapi iraga prasida tetap ngadeg kukuh rikala percobaan punika rau. Ring kecap sang Nabi Daniel, kebau sang indik masa sani kalintang piwang, kebak antuk keperdayaan mangde manusia punika ninggaling ide Sang Aji. Nanging, ring tengah duka punika, wantah wenten siki pesamuan sani prasida ngadeg kukuh inggih punika. Pesamuan sani pemekas uni ring ide Sang Aji. Kunci utama mangde kapiandelan utawi iman iraga kukuh ring sajeroning percobaan, nenten je sangkaning ngajiang raga utawi ngrereh pitulung ring jagate. Nanging sangkaning nincepang kaweruhan iragane ring ide Sang Aji. Krune uning puniki, mateges ruket utawi asih sane kalintang dalem ring ide. Rikala kauripan iraga kagoyang antuk percobaan, para jana sane nenten uning ring ide Sang Aji jagi dangan keni sungsut tur milih margi sane iwang. Nanging semeton sane ruket antuk ide Sang Aji jagi satate eling ring kapian delan pasuwecaniane, kakuasaaniane miwah janjiniane. Kadi pesamuan ring Philadelphia, kadi asa puniki taler iraga. Kapiandelan sane kukuh puniki, nenten jema teges iraga nenten nainin ngerasa yang kenyel utawi ngetelang yemade. Nanging, kapiandelan sane kukuh inggih puniki rikala iraga milih mangde tetep satinut ring sabda ide Sang Aji. Ya diastun kahanan sane nindihin iraga nenten becik. Ide Sang Aji sampun meusaha ngicenin pasueja. Ide taler jagi nindihin ragane saking masa percobaan. Percobaan kauripan puniki kekardi ring jagate mangde iraga ngeredang iman. Nanging ring ajeng ide Sang Aji, percobaan puniki kalu grayang mangde nyuciang kapiandelan kapercayaan iragani. Yening mangkin semeton sedek ring tengahing masa percobaan. Becik punika indik kesehatan, kula warga utawi pakarian
elingang pi dekat puniki. Sampunang je kalintang sungsut ring abot ujiane. Nanging sumekenang kayu ring ide sang aji sani uning ring iraga. Dado sang masa puniki pina keselah mangdesayan ruket ring ide. Pesamuan sani uning ring ide sang aji pasti ke jaki tetap kukuh. Ngiring iraga masu bakti ring pangubakti. Duh ide sang aji. Titiang ngaturang suksme ring sajroning sabdan idani saning watang manah titiang. Titiang nunas mangdeka percayan titiang sarang sami sata tekukuh rika lengarepin pecobaan kauripan. Icenin titiang kesehatan ring angge miwah ketenangan ring jiwa. Titiang nunas karahajengan ring widang ekonomi miwah kasukertan ring sajroning kula warga titiang sarang sami. Amekas nih, titiang nunas mangde jagat Bali sani suci puniki sata tekawen tenang ring sajroning seh pasuwecan idani. Mangde prasida tetap tentram, rahayu, turdado saksi kamuliaan idani. Para pamiarsa sinamian sane kusuma yang titiang. Wantah asa punike, sabda sane prasida kawidarang, dauh semeng puniki. Dumogi pasuecan ide sang aji, sih kapitresnan ide sang putra Yesus Kristus, miwah pasawitran sang roh suci, setate ngemertanin semeton sinareng sami, saking mangkin ngantos selawas-lawas nyani. Amin. Matur suksema, ide sang aji micenin kerahayuan pabuat iraga sareng sami. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galangkangin. Yening semeton ngerasayang pican ide sang aji, malarapan antuk sabda saneka wedar ring channel puniki, rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte, tur ngerasayang kasukertan saking ide. Suksme.